luluan lamar aku rokok tangan lebotohon ujung na jari-jari na marsiga jakan jami ikiso pasal tami tujuan tulakku marset tabi katolakku nang jubulu pasal tamo tulang sabung libotokku palos sabung kami ketong patas tujung tulak tulang di parnak ko ni matanya reon pas hatok ko matujung tulakku do si tahun ini lay alay sakat ni tuhat terus adu nak tulakku manaon narudo isa tokin so ni nang kaberek ko sadu nak ngalani radima ramlay dalam pasal ternami ima tuhak tujuh tulak peribagasan menunggu tu iku mana orang dulu nggak beda lu mungkin kenapa lu di ula-ula namin ima tulang ruwag namin marga Tagalog so ni ula-ula namin pangalapat boro marga Bardede takas doraja namin upag kinarok kami uli di basa munay tinggang munay muna namar boro ima masa tamu ada di panboding ni ina namin oposisi ka boron agia matutu martinanya matan nomor 2 di bata bisa hapo mai Tuhan talumur matutu parina nami dia balok baso nakini basa raja Tagalog di masor ulos patpuri ulos sapu asa mana butinaw kana dinggam matutu raja nami tu pinopan di dayang o tujurin naryo ala adong ko raja nami guru namin doon anak ko namin na sumarasot sa tawag kamu raja namin ditanyang muna jadi si matutu di bagasan di manuguton di paknako ni mata na reon roluhannya kamang guru ima di nombor na yun jumulo ima naman dapat tulang na laos diharolo namin di son huwag kami do son emetu asang iya na to akatik kinanang ro tubuh dihamak kapar saulian tubuh dihamak hagabiyo disaluh nak kay botonani pahupunani dihagunian di namboro nayon ilo kamanggur na huwag kami di manugo niya ron laos somonido nek pasahaton nayo matuju di huwa mangguru tujungmu alay ang giya magtututo katit kinaneng ro manujungi akan olinading gamon ditongatongan ni keluarga mo ditongatongan ni aka lain nami iwo nami dihagunian ni nambur nanyo tuk somoni pen lang nabutas pasata mi di manuguton agia ma bata ma nama masuk